Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie dari Rival Auto. Belakang saya ni MCT Mercedes. Okay, kereta ni datang daripada Haji Fakrul. Haji Fakrul sebenarnya dia dah hantar dekat saya 2-3 biji kereta juga. First Honda, Land Cruiser Prado. Kedua Honda. Dan ini kereta yang ketiga Mercedes W204. Jadi kereta ni pada awalnya absorber tu terlalu lembut. Jadi bila kita masuk dekat mesin tester, dan dia ada bunyi-bunyi sikit lah. So bila masuk mesin tester, kita test depan untuk kita dapatkan ground contact. Kita test depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Guys boleh tengok 36, 37, 30, 31. So bila baca macam tu memang absorber tu dah mendap. Sebab dia kata kereta ni dah agak turun sikit. Jadi kita buka absorber, you guys bayangkan yang depan tu memang lah of course lah lembut, senang tekan. Yang belakang ni dia monotube. Monotube memang susah nak tekan, tetapi kereta ni boleh tekan. Jadi memang ternyata absorber tu lembut. Jadi kita adakan ready stock. So you guys boleh tengok macam mana format saya tekan. Untuk yang dah refurbish 40% simple, untuk mempercepatkan proses, kami adakan ready stock. Jadi bila dah ada ready stock tu memang cepat lah. So kita pun pasang depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kita dah pasang. Kemudian kita dah complete semua. Saya sendiri pergi test. Memang Alhamdulillah memang sedap. Tetapi saya tak puas hati selagi kita tak dapatkan ground contact dia. So kita masuk semula ke tester mesin. So you guys boleh tengok 15, 18, 18, 17, semuanya di bawah 20. Depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, semuanya di bawah 20. Menunjukkan kestabilan ground contact, compression dan rebound absorber tu match dengan keberatan kereta dia. Okay, so guys, itulah dia feedback untuk W204. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan W204, tak kisah electronic absorber ataupun absorber biasa, ada masalah berbual, masuk dekat link bio saya ataupun dekat skrin bawah ni ada nombor saya. Roger, direct saya terus. Okay, so insyaAllah kita settlekan. Jumpa lagi. Yang paling penting guys, kita kena kekalkan original absorber. Dan insyaAllah jumpa lagi. Rival Auto, whack the corner. Tak larat sebab puasa. Bye-bye.